ibishimbo umushenzi uzozohereza mama ibishimbo umukecuru nagukuye iwanyu uri igishango niba ari mu mirenge torane bino bishimbo ntabwo uzi no gukora mu matwi torane ibishimbo ndagukora mu maji ariko umugabo wanjye yigizaga ngo agire ubwenge mama asigaye mu minembwe nyina araje n'umuntu aricaye nzobananiza mukecuru ibyo azobonera muri runo rugo jewe umukobwa w'abega jewe Royi azohungura amatwi nyina araje hano muri Kongo bamukwiga barasa mama n'umufakazi ntagira umutoragura ntagira kubera ko ataretse mu mamazi iwe nyina nimba agwaye umugongo je aho mama je ni muzima ariko hanze jewe Royi jewe Kennedy Present. ulikuwa wapi? Kwa nilikuwa nacheza. Na fioto yawa kurahi he Ika afane Azaguma gusa kwicara Nyina sano umuntu zama wicara horoka gusa none kumiragura gusa zahurure ngo nebene nyina basaboreza ifaranga Umukobwa wanjye ni sawa. So mukesho wowe wanyuhoroka rimwe gusa amuhoroka rimwe ngo kubera ufite umwana w'umukire wanyuhoroka tuzukira wowe buri munsi ni ukugwara buri munsi ni ukugwara none ugira amahembe kandi nzamura kuri umurozi ayo mahembe ugasaba abakirisitu Mama swaje kutukana. funga Umukobwa wanjye niki cyagufasha? niki cyafashe Usigaye unyitongo ndumurozi. uriwe nta muntu wowe ushaka gutya atari umurozi nta mukristo uzumushaka kuva mu gitondo nje nibyukiye ese ushaka ngo mbyuke sizeri siga umugabo wanje inza kugukorera wowe uko ari umwana gutora ibishimbo mukeke Mwana wanje nutsi ko ngwaye. Ni wowe ugikomeye. ntarwo rutabamo abagore babiri mama ari minembwe yamukwirirwa barasa akirwa ahunga akabura n'umuntu n'umwe wamufasha n'umwe uzozana ngo wowe wagaba udakina dore baransema toganye umwana wanjye yarankunda utaraza mukeke umwana wanjye yazaga anyumvira none akira urushimbo nanjye ngiye kwicara kuri telefone ngane n'abasaza banjye ukwezi ko kurinza ukwashize none turagira gute wazaza wicara gusa hano buvira haragoye mukecuru tubona kuri umurozi no gutora ibishimbo byakunaniye mukecuru wararoze we niwe wari mu gutuma ntanabyara Mama atatinda gutemera. urogoze nini kuno wisharanga uri asa televiziyo urebe ndagukubita ndakwereka jewe wagumye ku mwana umwe uragira se ngo yaje hano namukunda siwe wandize gutya ntuba ufite barumuna bawe mwamukina uri mukunda gukina n'abanyintu atari ko wabuze barumuna bawe umufashe ariko hari akandi kantu uzoza uruku umuhungu wawe yaje kugeza igihe mama azoza mu nzu nicyo uzobona amahoro baransema cyangwa izo bishimbo umwana nyakubitohora yafunitse se Mwana wanjye yarongoye cyangwa yataye umwanya. Nta kibazo kibona.
Mungu wanza rapo. Ule mama anakuonea kila siku wataona. Umuntu atinyuka agatuka inabuko. Mungu wacu. Niki cyabaye? Karibu Mungu wacu. Niki cyabaye ma? Nta kibazo. Mbwira niki cyabaye? Niko shaka. Kene. Usiseme ukweli tate. Niambie nini? Mama alimuita tate ngo ni mulozi. Nakampa maragi ngo tambue. Na nakanda mgongo tate. Niki cyabaye? Mbwira niki cyabaye? Kirana runuka. Niki cyabaye? Mbwira reka kurira mbwira. Mungu wanjye umugore wawe yanditse. Ndi umurozi. Royi! Ibintu byose by'ibanga bagenda Royi makaki! ati ko naje ngwaye umukongo. Nikoro! Karame sheri. Champion! Jendi! Mbwira! Umugabo wanjye nimba byagenze. Kureka ndi ibyo bwenge. Cyangwa niki cyabaye? Uzanye nabi niki. Mbwira niki cyabaye? Wagize iki mama? Je wari mu cyumba ndamenya icyabaye. Niki cyabaye? Mbwira ko yariwe karani. Mugaje niki cyabaye. Sara. Nanda. Mbwira icyabaye. Mutege mbwira icyabaye. Sheri. Mbwira icyabaye. Uko nyine umabagaye sinazi byabaye ndi mukungu. Uzumva ufite ubwenge. Mama azazairwa arira kubuzukuru bangana gute. Uzumva ufite ubwenge. Murishije mubashije so. Si rimwe si kabiri ndi mu gushikana afite imibiri. Mbwira icyabaye. Ahubwo ari byo munkeneye. Mbwira icyabaye ro, mbwira. Ahubwo mukecuru natwe niki cyabaye. Wari ndenga wari uri mu cyumba. Mukecuru kamusigira udushimbo gwatore n'umuzukuru. Niki igitangaza niki cyabanye. Nimba yarwaye kene nyokuru yarwaye. Sobanze gwaza bamugabo. Ungende mama sisi. Cyoko. Sigaye kagira politike ni nzara. Turaguma kwishinga amagambo. Njye runo rwo sinzorubamo nimba utasunyizera. Torishimbo umushezi. Torishimbo. Uzozoheza mama ibishimbo umukecuru Nyoko kumazi ibishimbo ni igitangaza. Mama we kari mu nagukuye iwanyu uri igishango niba ari mu mirenge nyine. Torani bino bishimbo ntabwo uzi no gukora mu matwi. Torani bishimbo. Kwari tubanye neza Torani bishimbo. Nyoko ashyiraho ibintu byarafu. Niba banatumye ngo ndagukora mu maji. Torani bishimbo. Nkundi nyoko si umurozi nawe. Koroga umuntu yazanye. Nyoko si umurozi undi ubwo nawe. Akuzumva Tumaze imyaka 8 tugumye. Uzumva ufite ubwenge ariko. Ndigifu. Zabishinga amahembe y'abagore baruzi. Nyoko ndiyavuye muri Kongo byose bamwiruka. Nukugira isoni ari mu gusa ariko nugukubise yawe. Kwari umukondo w'umugongo. Urakundutse se? Nyoko ngaje kuzuza umugongo. Tiyamanutse ku giti yagiye kuroga. Tiyamanutse ku giti yagiye kuroga none kuramvuna ngo kwantanye ko gutora ishimwe. Kwanza genda yikoreye abantu yikoreye inka z'abantu agiye kuziroga guterura kano gataro niko kumunaniye. Uzi kuvunika se? Ko abantu bo cyane hano ko no kubicika gato. Ngo kurahaza niko ufite imyaka 8 n'ingana. Ndamaza gute? Kuvuga ngo tabishimwe ndamaje nubwo ari umuntu. Umva ngubwiye. Umunsi kandi uzosanga wamukoresha imirimo ngaho ari we inkumi ipfundiye amabere. Uzokwereka. Umunsi uzokutora bikaputa. Sigaye umva amagambo uzukumva tubana neza. Sigaye nanarota nabi sigaye njyama karota baye bankwemba kuzorotera baba. Nifu zosigara na nyoko. Kesi ibintu akore. Hano rugo ibintu bwatsi nakore. Umugabo wanjye kaje mu safari. Azoma. Oya no kuri mva oya
ntari ako no ibishi turongera papo turongera ukazugorana na wewe genda ushike hariya barayaguheza amafaranga n'ibintu yego barabikora oya turongera reka ndamucyano sawa Royi ibishimbo nturabitora mugore ibishimbo nturabitora tora bino bishimbo ariko no tora bino bishimbo ibintu tora bino bishimbo mugore tora bino bishimbo rero